Halo sahabat tani semuanya. Di video kali ini saya sedang melakukan penyepraian mikroba di bendengan. Penyepraian tersebut dilakukan sebelum ditutup oleh plastik mulsa. Penyepraian tersebut dilakukan guna menambahkan kesuburan tanah dan juga menghindari dari serangan jamur patogen jahat pada tanah. Untuk zat yang saya gunakan yaitu AM4 dicampur dengan molas. Selamat menyaksikan, sahabat tani semuanya. Letak, letak. Letak, letak. Letak, letak. Letak, letak. Cho bé đen cùng si tất cả các chú tất cả letak, letak. Nét lát từ cái chết không bị quen mùi hết mà còn thêm vào letak, letak. Ta thắp qua ta tôi mới thấy cho nhắm mắt không ai letak, letak. Ta thắp qua ta tôi sẽ thắp con ta lên tắt bằng hai tiếng tê là. Ta còn trên con cái chết không có hỏi cái tên letak, letak. Nét lát lo tới bên sau vẫn quên bằng ngắt chân của con bạn letak. Đừng nghĩ lại cho bé hai tiếng ăn món ăn kia tính xa luôn xa. Bên không có tao vui vẻ nhìn nhận nào được mình tắt bằng học ăn tê là. Letak, letak. Letak, letak. Letak, letak. Letak, letak. Cho bé đen cùng si tất cả các chú tất cả letak, letak.